Ah, hai Kak Haji ngopi. Aditulah, Jakarsal. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Hai. Aduh, Karsal Kak Haji, kau baturan. Hai, babaturan ke mana nak? Babaturan ke mana? Ke mana? Geus karawin Kak Haji. Oh, aku geus karawin. Berarti sih geus kolotnya. Geus burung gerak kawin. Guna. Endung abi mah tadi keneh, endung maraban. Oh, eta mah kawin nung maraban. Geus bae sia kawin ning kotok cukup di paraban ku huut. Ah, Kak Haji bisa bae. Kak Haji, air nu rame film kuari. Film naon? Rame, kumaha genrena? Lawak, lucu, horor, pisremun, pisyunun, apa kartun? Genre horor. Kamu tuh salah mah judulnya PPKN. Horor, jurik, judulnya PPKN. PPKN mah pelajaran dia mah tenggang rasa lapang dada, menghormati sesama manusia eta mah. PPKN. Naon teh ya kerja? Oh, PLN lamun teu salah mah. PLN, genre horor filmnya judulnya PLN. Dia mah eta mah urusan kesetruman, listrik stop kontak eta mah jurik setrum. Oh, nanti ya kerja. Oh, P3N. P3N, judul film teh P3N genre horor. Tentang tukang ngawin kan? P3N mah KUA kan itu urusanna. Ih, dia salah deng ya, salah. Pokoknya mah eta mahasiswa ulin keluar terus kaleuweung. Oh, mahasiswa tidak filmna ulin keluar. Atau eta mah lain PLN lain P3N. Pramuka. Lain Kak Haji lain. Terus juga dia main genre horor. Ih, P3N, PLN segala beak. Dok sekolah ulin keluar. Ih, poho Kak. Poho. Oh, berarti lawan poho kieu. Kopi ketika otak perlu inspirasi, minum kopi hidung. Oke? Ya. Ah, film KKN. Oh, KKN. Geus kitu mah kakarak ieu arana kopi hidung. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Mantap. Tapi film KKN horeng. Ketika Anda lupa Minum kopi hidung. kopi Ketika otak. perlu inspirasi. Wah. Jadi ketika Anda lupa Minum kopi hidung. kopi Minum kopi hidung. kopi